Head of local government services at the Media to regional coordinating directors for him some who ye juma momo dia hese ba manyosema enya de omube gina bakofo echi. Na meka say uba wura mu ego kaswa ni mpotema. Chese ne utu eye senya East mensenem na kaswa divisional police commander me wo fase ASP eye Patrick obinya gase chirim say kaswa fo monta wo machira mo na hoba monse bibia nkonka ne emfa emamo. Yeboremu ewe dwedie mu nsema na oil marketing companies hwe anim so betimi ate eye diesel bo so esan sese na ban eyi eye 2 Ghana cedis e de free so. Ensema no pina ne kan wanyase nkonwa ebesem mo se ewia pam to be kase wo DL ha ne nsia echiripo enkron kasa fidie so. Ne yaka mo se yankopon ya adoma bosoma ye wonde toso dunan ekopem ne de toso aduasam. Mechire efri eye 14th August ekopem 30th August 2026 bibi ba na adokura ba no eno ne besi ewo prampram ne nya ne say prampram homo ha fahye no eba bo ahona ye nkowate na dwumade asunku we no eye fast trade ana afin so prampram traditional council na dwumade we no esi omo nanso am fast trade cultural and afi food festival eba no mu be de pam yeda ye na bibi man afade edi efi ye nuane ene ye ntuma afura ne ntare hye me da ne nyina di sononko ewo prampranti bo ahona yenko ne yenkwaji ani pam ne yankopon ya na bepa ho ntoma on the 14th August eno wachi music and cultural display betodwa on the 15th August ye wia onyasem kuma vocational training day 1 betodwa on the 16th sabeto atuem se dwumade na de pam achede pinsu wo mu a ye besan so aye 24 hour economy ene adwa data obi na obi adabi enti yankopon ya atoma efri 14th ekwapim 30th August 2026 prampram ne boss we nyina ye kro DLFM so eteche adwumade we no yekoko pin betodwa ewo prampram Anglican Park ho no ma bo ahone nyina ye nko na afahye no ye nkonkodi ne kama Menka funsu papa be dwama so bi ato agusu a otobianom eye Lumba supan Lumba supan wo so distributors won kran ni mantem anu bebre awonsa ebetimi akabi na emom so wo ba eye DLFM ye premises anoma ye wo eye North Legon opposite Wisconsin International University onsa ebetimi aka Lumba supani bi nsu papa wono ma ni peduanon etimi ebo adwuma ye na FDA so ede ne stamp ede esiso na sawo pedodo etu aton afren 24 0549889685 and 0549436616. na saane ye ka ma wie yi sei adwuma kuo sononko bi ewo man Ghana mo enne wudi dwumade sononko a no behia mfidi de bonnwom me fe se bia live band papa na behia de a adwuma kuo eno na me kan fa ma wie yi ombode mo konkan yi papa na ye fra wonom Fair Group Band tie ni ye pa edi eda adwuma kuo no so no ye fra wonom Fair Group Band wadom mfidi ne hote pa entie bia na wo ye wedding awade bi na eba so anase wanu achi no ebia na ye na ba fie medofo yi tonsa fra wonom wi no to nchanse so am ebia na mekese wudi awoda birthday parties ahoto awudie no medofo won betumi asom papa mo ani age papa ebia na wasu adwuma opon ho graduation anase school kura na wakwa wi opon ho ani nyina betumi asom kama eno achi insurance amudie church programs eni dwumade bia wudi a ubehia live band wase no tonsa fa fra yem eye Fair Group Band efise me wafa ase a ne ho dwopa Mr Philip aboadwena dwumakue eye ne dia fra no mesom yi pam ye hote na adwumade ne susu ani efrise ye wo quality sound ene essence wo professional instrumentalist ene ye wo quality instrument nwum bia ye ne moto ena organ bi bia ye ne mbo ye ba wa ankasa wo be kanfo ye pam ye kira kwan ye wotema committee 22 Bauro so inside honom ene ye wom ya homa to phone 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 Philip Group Band Fair Group Band papa when you make benu and I'm yense so yasense wie yense na yemfa ewia pam to beka se bonoma som akenka fo benu ayase nkunya besom no edi ameje so yo wofa ose ade ya de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafrija menem wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no enchiri mu ankasa ebesom
nansa na no me wo fase rose gold wo si di ye kase bo no eye de bad dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase bo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumrike ne hia yen ewo Facebook and FNC YouTube na yemfa kasebo no enchiri mankasa ensam yɛnhyɛ kasebo na se emfemfiri o my Ghana yenkra bupremante mu ne yenkopie mu ewotama ene ne potama awrahosam a efritama eba echirem sei adwumaku bia wono no take away Roberts bi no no ye warehouse kese pa eno watema industrial area na ka ne chirem se ne ebrade ahomachi a osana bosom de toso enan ewo mfempem mienu ene adunu nsem a eja to ho no ma ahomachi ma mekese no chese odumja adwuma yokunim nante ne bi kura pira wo ho kura na ka ne chirem eja no eto asei ewo mra ahomachi dumienu agbapa ho sema no aduanan mekire 12:40 am ena odumja adwuma yokunim nante ne bia na wo no bo aprompotem ho no no omohunu se we de asoko ejatuato a chese wisie efri take away eye facility no omoye rubber ibi e warehouse am eno no watema industrial area hodom a ene yenko yemma ani nkwahwe wono mko yampa ne yampa eje na edere nyasem kuma kura na mra ne ene daso e ho mo bia morning show dwumade todwa e wo DLFM so a na Mr Prince Open Charles to da bottom man say DJ Hitman tedwam na one openipo no ohwenkitahudie so edema Ghana National Fire Service ADO1 Alex Kinetic Stream Command wo chire mi say eye nokre asam na yete nokre pa ne send o moden ema wadom fire tenders 4 ebi efritama industrial area ebi nsu fa ye depth tracko ekoyem sanso na motorway NF nsu free zones fire station bo moden akọbọ adwumaden a wo mo yira mo ho pa na wo chire mo mudu ho no mo no na eja na tretre ekọ nwumaku ahodo a ebembe eja na toy nanso enema adwumaden a otumi jadwuma ekom nante ne gina mo naso bo yenti no omohwe ma omutumi jana entimi anko nwumaku ahodo na afiafia ahodo a ebembe ahodo eja no etoye no na mo chire mi say enam se ne jana no wedene na ye rubber ibia na nti no adwumayefo mo ye adwuma mo free Ghana National Fire Service akache no ebi prayer pra mo pena no wedene na mo chire mi say wo bi mpokura mpotumi buya ebegu odwumayenu bi so amekese wa prapa ne wo na kopie mu wotema General Hospital a Dr. Fujana so mo moden abon ho ban hwese ne nkwa ebetimi ekita na makoso adwumaden asom oman Ghana na ADO1 Alex Kanati ekase no wasa chire mu say eja na no woden pa nta adwumayefo no papa enkodin pa ne nsi ya musi ye no senya sanka be ye den se jan ko betuma dum no kwa no chema se no hwehwe mapa egusu a ekoso efeja ne nsem no eho odin sem say ena tu DL kasebo anymore warehouse biwo tema industrial area omoye take away packs ni other plastic materials including rubber yede mori egum elisha botumu ni de even yede mu egum ansan yede ashe ne botumu na no that warehouse no na factory no na yes this ejuma no na how much be 240 eninya ntie say ijato na at that time kani offices no omo abonti omoye night patrols eno mu wusie no intiansana obi afre kra no ma no na mkwan so moko na mko bi o mu se warehouse achese tire factory amedin na tiya ejebi sanu dum na enye easy because rubber di ni se di bo make it highly combustible ejanya tumwa ni spread very fast udum no kra na enye easy sa ntiabo modia na how much be 230 dey near bridge na no ase enso anu 6 o'clock na yiti edu ejano kra na no maka shiye mu omo finish product bi shiye
momo machines no mo de odi omujuma no ebi so ehihye nanso no ye bomodin say omo 7 room apartments we on no itimi bo ho ban eja no anka no o hwe say omo administrative block see ye bomodin ebi anka eja no anka no omo gas plant so ho dum eno so no eja no anka no na indomie for factory bia ebente agete anka mbo modin anka sai indomie warehouse ni factory no eno so nka ebiti nya shibat na me adum na me dwumadin boy intino na me adum eno so no eho anka eno achi ene ye bisa ADO1 me wofa se Alex Kenati say senior na say no wono ma enya ne nte se mu prepraye otumja adwuma ekuro mantie na yate se bia pra no eno so ko mane te sen omu pra ya mpa no mu pra ya kura na omo wo hemfo no mote bia mu so ete sen eno so de mu nkyere mu sei eto di yakase bwanim na Enquires so aya ba na kire say some of the firefighters and so anya injuries ehon community saying no na ndado be bregu form inti si na ndado no tie no ne she safety boot enso na your officers be bregu no eti ndado aso na ndado na ne de nkan me mi fa boot no again so no portions of the wall no be ebubu ye ema ebubu your officer be ti so na me na boy say o share helmet enye sa o share helmet ka na nya temketwa ye no call tema polyclinic no mo si anu si tie no omo ntimi hwe si omo sa refer na akotema general hospital I should be say nyame adum no beto no intino anu so ye monitor the health condition of the hospital on national 106.9 DLFM 106.9 eni a woti ye oyo pani Paul no oka wono ma wono mo hwe eye otumja adwuma yekuo no enkitahudie so Metro Department of Ghana National Fire Service PR the din at the ADO1 Alex Kenati nene ena woti Yentwa kasiabone so na insukasia ato ewo ye sande man no ewo busa eye North municipality nim ewo Upper East Mountain nim eno amakone ba honsam entimi enkoso ye ewo ye mpotem honum na nsuo no eto kasia pa mansuka ewo honum ebufa so a eno nam so ama ye kwantepa hodo no wo sande man so no nsuo no ebu afa kwan ne so amakwantifo entimi emfa ekwan ne so entimi enkodi omujuma na nkrofo afiefie ne omajapade nyina etimi asai esensu yiresi ewo honom na mpanifo de nsema todwa echemu so mo bo mo homodin sensu kane so no omo betimi atrem na sa oha wa aba ne so no betimi aye bibi ede afa ho na mo de futuo kese so ede amakwantifo mo fa eye kwantempo ahodo a nsuo na yira fa so echirem a omo momodin a ehese so mo tukwan a omo betimi apenia mapapa bia no so betimi abo na mpo sese kobase wo so mo tena fie a mo momodin atena fie sanye be ya boni bia ensinti we ni nsema esi ewo sandema enti sandema nso ensu ato emakwan na si obi nkwa no bi aba enti ehon so aye pinsu nisisi an fire here fire there accident here accident there flood here flood there obompa na woka Ghana yenya ne mapanso udi bone ne ye mafon de a si ya ne bi huna yento akasebo no so na yenyina mu ewo so afo no na omen ohwe nkurase amamwom ahinsie ne ho sensem so ana afinse som hyehye so Metro Minister for Local Government Chieftaincy and Religious Affairs oniminyamfo Ahmed Ibrahim wakasa kirem say Ghana mampeni ene aban egusu badwumaden pam na o mahwe se beya o man Ghana edum pempen so a emiaya meya hoto a ezasesa bola efiri yafiem na ahyen be fa kom ne koguo no wo betumi atretrem na ya boye homoden se fia hodo ado kro nkra premante mu no ye betumi etu ase na hunidi hu sensem atimi akonka ne ewo nkra hanom na onyamfo de se de tu dwamra na ne dwumadie mu nsrahwe a obo anan kopie mu ewo integrated recycling and compost plant dwumadie na ekonka bia hoto a wanu ba modin ade bola ibi etimi de fefenfidim edenda ni aya de foforo se be ya bola agye yempotem aboso no eso betumi ate ne ho nsrahwe na obo modin akopie mu ewo station ba kwa we Jamestown na no so afu ekirem se amekese no emenya hodo omode bola ego eyenkra premante mu no emu pode nsia ewo nkra hanom abanya gase ekirem se enam se bola agye omanyi titru ne nkra hanom aboso no eha adwente no sese mpode de bola no kwa dodo na no aya na aban kra kire se mfa nko free na ja omonhwe na aban fa ho ka na mo se be ya bola agye mpotem
ye fefima bobo so no eso betumi atem onimiamfo kirem se Ghana fo bekaya ebeye bosom ba kontem ni ene nsubrane bi toye eyiri fa o man Ghana titiri na de hye won kran ema ye fiafiem ye nyumam nyina nsu agi boso a ema bola mattresses ene niam pi na kokko ekam eno achi o man Ghana montre so ntia menne bola pa jenkra hanom aboso na no odin pam na o kirem se kopiem aboko bi ena fiteshi achemota ashaman ijemsan na o kirem se Ghana mampani aka se kirem se enyuma ku ahoto amoyi adwuma kama moboa ma yetumi di bola ye denden ni monyere mo honya adwumade na mo asebe ye bola age ya tena ye ene ye montre so aboso no eso betumi ate no wachi nso miam ya hodo mo de bola guo no nso obi anhya asenya adwuma kama na moa na efia do adokore ye no eso entumi entem oniminyamfo adwumade ahodo a wodi no bomodia nante mu akopiepie o miam pim na o kirem se no hwe miam ahodo pi na nso a etu ba bia National Sanitation Day exercise ye prapra montene sebe ye beboa ne ya pomuden ho sensem akonka na efia dokoro ye no yetimi atu asenti no okoso ahye Ghana fo besem den yenkoso ye ho ne nyina yenkebomba akone ye mo na efia do dokoro ye no yentimi entu asiem no kirema ze no ohwe ne mu sei o manga na nyina be ye ba akone efia do adokoro ye no ye betimi akon atolase ye kura oniminyamfo Ibrahim America saye no emu nkiremu no enie ire no omo dan eye dantia ni nyina eye ma ekoka chense no enti no ma na wo fiefie no nyina no se mattress ni bibia TV ni nyina se ye fa hefa na edigu enti binom so edi bola esiesie wo mu dem enti omampanyini ma kwan se ye mbie transfer stations nsia na ye wo oman na ye mfanye sa bola evacuation no e ma transaka operators aye wo abobo ya for bola cars aye wo no nyina obia di no ho jemu in fact bosumi ni ba da so say adwuma no eno nte council of state for say ompese omuhu ne course no se na be ya omo na omo to omampanyinefo nte ompese omuhu se de be ya ombe hu no ama course ne kwan be fa so asia no president nso se ye wie nyina ye wose ye ne no nso etrase ye wose ye ko ekwakopiemu wo cabinet na ye discuss na ye bai ye hu se abobo ye afo bibiri e wo ka kwan no so manya ne ntie se emu be ye oha nwotwe e na ba ha de bia about 800 bola cars na se yan double up na 800 bola cars ba na say ye turn ha into bola na ha ye cruise na ben West Africa ya restabia na ye the premier referral facility national number 1 ente was say many mpanyimfo no ka na sa trailer trucks na omo this life efria kono no omo double up ye hia transfer stations no bebre ye hia long aquota trucks no so bebre na 5 of the stations na ye adwuma akaba ko Malan transfer stations no so national security forecast o mu ye kwan se na be ye bitimi ayuso eno so be camera report amede ko no se na be ya omanpanyin be national security aye kwan ntem minister for finance e ka say landfill site no be ma iska ama yakoyi bi eno so e be kan report no se de be ya ye transfer station no bi kan na ye landfill site no bi kan se ye ma arcourse no recycle waste na rather final residual waste no na ye de no akọ landfill site wo said ye be ya yentimi ntene e ha ye gina city center say into bola DLFM 106.9 ene ya woti ye ayo soafo no ana o my Ghana ohwe yenkurase amemu ahinsie enhyehyeye enafe esom enhyehyeye so mechile minister for local government chieftaincy and regional affairs oniminyamfo Ahmed Ibrahim Yantwa Kasiabone so na head of local government service Professor Lord Kweku Mensah Eden Sam Ato regional coordinating directors for him so momodia here sa policies are buying bebe bia no musu no ebetimi aso na se no maboa sane be ya dwumade bia odi no bibia betimi akoso ye no eboa ema omonso na nya adom kogina amanyoku obi achi ndi MPP ba na omugina chire na chese NDC ba policy odi beba na nya adom omonso ebefi na no kobasa na chese niema entimi enkoso ye nti omomodia here se ba amanyosem aban bi obeba su bia no policies ahodo odi beba no omonso no ebetimi aso na sese ne be ya kwan ya fa so bu oman no ebetimi akosie no masunso etimi aboho ban no de nsemi editu dwa ewa bra na omo ye video orientation workshop ewa ye Kumase ana Professor Mensah nsem to ye coordinating directors for him say omo momodia he so omo professionalism ne betimi akosie nya de omo ye yimu amanyokuo ni so nya de omo kwakoyi ba kwakogina na chi no mo hwe sa policies ahodo aban no
bebe ni na hu dwumadie no ebetimi akoso ye no sanso ekasa ye echiremu so mundi dwuma sonko se ne ebe ya local government services no ebetimi aye asoye omonso no gidie ebetimi abemu omumbo adwuma ye se ne ebe ya yetememfo ni so hu se asoye we de eya ade omobom hu modi ye papa no sanso echiremu ekasa orientation program omuye se ne ebe ya kandifu afei anomayi eni omu mu dada omu ya regional coordinating directors no ombetimi asho mu di no mu so etimi abo adwuma ye ewo mrakwan so no manya dwuma eye nimdi ahodo omu so no ebetimi edi omu dwuma no sanso kasa ye ehye eye regional coordinating directors nim crying so omu momodin aso ombetimi di AI ne so etimi edi dwuma ba digitalization ani nyina no omu fendi dwuma so omu dwin bibi hu se ba sesikasem eye dwumadi ahodo ombedi nyina no momodin aso ombetimi di AI ne so aka ho se ne ebe ye betimi aboa. You are called to inspire confidence, mobilize resources, and ensure that policies translate into tangible outcomes for citizens. In a time of rapid technological change, political complexity, and evolving citizens' expectations, leadership must be adaptive, ethical, and results-oriented. As regional coordinating directors, you must embody the values of professionalism, neutrality, and accountability. You must embrace innovation, leveraging digital tools and artificial intelligence to enhance efficiency, transparency, and service delivery. By the end of this program, you will have gained clarity on your roles within the evolving governance landscape and architecture. You have strengthened your decisions. You would have strengthened your decision-making capacity, acquired practical tools for managing political, administrative dynamics, and built resilience to address emerging security. Eniya Utiye, head of local government service, Professor Lord Kweku Mensa. Yantwa kasiyebo no so ne yenyina mu ewo mfimfim mantemu ne yenkopie me ewa kaswa ne mpotem. Na meka sai emebuna wonom wo kaswa opekuma ana afia ye kumbe eno wa wutu senya east mensenim ewo mfimfim mantemu. Odu baby a jesene ma boni aye tafri wonom bana no eden pam. Enti mpinifo da desra to monim so mesra da. Wonom nyina nkammom na somo na wonom motese sabi nipa bi dinsem hunu. Onya boni obedi mamade yankwayi ahombanbo ko masutire na wonom hwe na ahondi mmara so die na ahombanbo nsem konka ne fama ade hia wonom ewo kaswa ane ne potem na ubawura kaswa ne potem am tese du baby a asamboni bia bekwura ne yebo kaswa futin asa sabi kaswa no kra ne yo manfoforo bi kra mate omo ho kra na dodo na akasa na kaswa de ena kaswa de eba awudie eba nsemmone eba kro no a idwoto nom nyama boni nyina kaswa nkra na wamu kire mi seze no ekumbe opekuma ene kaswa ne mpotemfo ani abrem ne mponfo eka bia wom so anu abre sanso na homba mu kuoma wakaswa ani abre pass free neko ye ntena se yenhwe han sa ma sabe nsem huna nipa kuma bi die na kaswa de bia da ese kaswa din no entan kwaso ntena ho no mam na mamade ya adwumade sonko ne ye nkabom nante a na wonom ye ede asi basabasa ye ana afin so nsem hunu ho kwan awakaswa ne mpotem na adwumade sonko atodwanom wama modern bo pro nante kaswa tesene opekuma kumbe ne mpotem kaswa montene ahodo na so nante so a akasayem da djuma ne todwa na kaswa divisional police commander in charge of operations me wafasi ASP Patrick Open APS na wokire mi say na nse kura no kaswa ne mpotem bonofosam ne awudie nsensem no eswate aka ne pa kaswa achare na wotwe obatia ne yakun obi obetia na obi de insuo bi mu ha ye kwohwe na wawu tesensem mone saa sese yakopo ayadom enam eposifo modembo ene ahobambo ku adwumayefo nkai modembo mobo ene adehia mo wakaso mebu no mpanifo mo kabo ne atrenkwamdwa hyehye pam de agwa kwamte ne amakaswa basabasa na awudie nsensem no akofo mpam na wokirem a ne nyina yahobammo nsem a eposifo ene kurodum mpanimfo ede ahyehye so na amane kaso ahobammo nsem ekonkanin na wokirem sei sesi ameka sei oman Ghanaian opaniama eyensem hunu sesi ase bone eta kwaso pa mpotem akopie kaso adodo na ekoso ene Ghana mpotem pi kwame nkoma sakre tesene okobowura mo teshiri ne mpotem nungwa na ade ekoso am anafi Madina omu chemse bi se bia
koblane tu botum no afa sika ode sen wonam dwam saa behwe na watade ne to na yatefa na ekọ ene wokọ ayi a chese ne me ngofa azefo mo dwumfo kantamantene mpotem ene saa na ekọ so am obehwe na bag sen ho behwe na ye white half ye twa ye de blade pie ho botom sika no matwene nyina de kọ ene wachi nso wo fun hwe botom abehu ade be che na fon no koblane atwe de afa ho odwugu bye ekire din okoto fon so asem na wo sebeka ene afi nso ye tas wo sebeka bi o kire ma sabe sansem hunu we kwaso akasofa pa ne enema ahoba monsem ni petro ahoto am posufo ni bonti bibia konkane enti eye ASP Patrick Obenchirem sei yemfa nto adehia mo kaso anim ahoba monsem nya ba kofu adwuma ta mo sere mo ata efri ne ko nipa bi uhunu se ne dwumadia bia wodi no ebetimi akwafa to ye nchem agudie dia bana ahoba monsem to asina bo mo ne be yo waso kire mo asebe ya akaso ne mpotem ahoma monsem no be konkane edema mo me wafa ase ne nsem nchiremu no enie Etimu say the crime rate akofom na ni nyina ye momwa ane police nso yande she ye the patrols community policing foot patrols they minimize the rate of crime within our locality I don't see mejina na na madamu nyina ase se mo ba koso na ne amoya ikam na da so e wo form no mo be ye ne sa na se crime aba form no we still have to educate you more senior ebe form kra na nyina da na yaso badwe ni hamuna ni ambotuma ya diabo no se bibi akoso na se enye ewo yen empatema momode na munyi mu community leaders no asutim mu ka chewoma wo beba police station ne no atrase ne hu okwan ebe fa so a sa atoye chema na sa bone no yebetimi eyefu ekura etesa sa bone no yetumi hwese betu ase afiri wa na mokra na asomdwe etimi edehine wakasoa ene ne potem nani ya wuti ono na yakasoa divisional police commander in charge of operations ASP Patrick Oben ena watene nkan nanu wachiro hene popo de ma de hya wodemo eye opekuma kumbe nana eye okokoban kwaw a otoso mienu e de sa to meburu nanim sei edu ba bia mansotwe emfa hwe emfa mre nipa wo manso kobra na betwe manso atwe ade ne sabo no kokose pan jema ni me wudi me hu agradwuma medi u pa me no me jema ni me kura na akire mi sei manso twe a ahemfo ne betwi ono mangaza akire mi so mangaza ahemfo no kura de omotumetwe manso sam na pozifa fo mo didi pozifa beju o musika on be kokko sika tuatua na oman na da ho na jase nipa mpunto nkoso to obesere efri neko adehia mo wakasoa opekuma kumbe ni potem osere mo wada mamode na masomdwe enimanimu kan onyanko ye bone na onu ne ho afacha no na munyina mo asebe ya nansen adwobra wabakaso ne potem betumi akoso na monso ho ba monsem bibia konkane ede amamo ne kasa mu nkyeremu no enie mansotwe mfaso bia enim ntimesere kumbe man opekuaman kasoa Ghana nyina se nipa mienu okon na se ba ko se okay pe asem so adan etwa nti ye ntwe ho fi mansotwe ho se unu ya ade na enya wa fre no kwan so na kasa na we jai nti mansotwe de se ya ahemfo se ye pe mansotwe pa mitumi se manso no atwe ya san police ji usika court ji usika lawyer ji usika na ko na banti mansotwe de mesere kumbe mano pe kwa se obi ayi obi bone a ontwa so no fa nche esanse wiase we yemfa nko bebia wiase ne de yemfa nko bebia no kure pana na wanu ham we ya hina papa de ma de hya wode ma ope kuma kumbe na eye okokoban kwaw a otoso emieno ena wote ne nkene no wachi na mebu na ombo omkopie dwumede na se omwaka so ne potem chirim se yes na akasa na msombe ne sa na bo se be ya hoba monse be konkane edema de hya wode mo kasoa yegiri se kumbe opekuma yebenya yentuma pa efra ene adwempa e wodo na trim a ode ebu ne man enso ne okan ebetie e tie mu asopem nyamene pa manso a edo opekuma ne kumbe eso etwa ehu hia baako nti yenka yentuma embom na emse yekabomu a na ebe din yanka mbomu dia dache yense besi femti yedana nase DLFM 106.9. Wey eyo my Ghana na da hye mebu na mo worka so opekuma kumbe ne potem ana wote wonom anu disemi esika ye no kra na nsen ka so nsemhunu na asa kofom kakra efes na enye me kai se mi hu obi a obi bisa sa de se ka so afo no mo wa he ko na say a different planet kra nyame ya adoma me rent am so a ahwe a mekọ ka so this is here hwadwo
So what's your home? Oh, meko. And you can swear, yeah, and I want some. Oh, Kaswa just here, why you fine? Mamma, one is our body part in the Binaya. Oh, you were baby anye. Kaswa is here, me adom. Patrol, yeah, you may be fine. Until be very fine. Oh, maybe I find to meko. Martin. Young Queen, what Casibonum. Yentoa, Cassia, one senior bone remo, a Jedi Moon Sema, now oil marketing companies, adding Sema to Ja HM say. If it's and there a yos and abosom need their torso and 9 hour 50 million. Any adionun siya imu ya buying 2 Ghana cedis or say eddy free a year diesel boss no say ne de yade omoso ebe shasiye inti ejadifoni ashenkefoni na enshane so mo amudi diesel edi yumeni na enshane say de yade omoso etete so ama omonso na nya afaso ewo dwumedie bia omudi eso na yade a National Petroleum Authority for MPA edin sema tuja echiremu say diesel buono mati e de 16 Ghana cedis 97 pesos e de akọ 14 Ghana cedis 97 pesos per liter no ne be hye ne osanabo ne de toso 9 ekosi osanabo ne de toso dunum e won fimpi mienu ene aduonu nsia yi ma ye 2 cedis no mati office na chese nu gina ho e de ma 11.8% a wo hwe se ne osanabo mi we ya ye diesel buo mati so no eno no esansa ban edi tuja HM se wate 2 cedis no e de free sunti ashankafo ne adwadifo ni na enhye ne so se de efiti ende ekoni na ekosi asan osanabo so ne de toso dunum no ade omate diesel ne bo ne so 2 Ghana cedis asese no omo ton 14 Ghana cedis 97 pesos entiene ne adwadi ensensem wo tinkakra ye bom party bia be ye fine na eja wampani asi form na obo adwumaden se fango no bo so bete no betumi akofom na Ghana fo atumi ayden afili FM because it come from Canada pan so what ase mpenifo ne kanom de dem no mo fuwa no kra no mo ntobi yanse mete se o mampani se nko mo ntuatua so enim de akwesi so mo to so mo nto coupon ya menu mienu ani betua ne de bia ya so aye hye ntia fine yanko Facebook no so na kan madwen kire mfa nso mo ewo kasebo no eso na Facebook na beta mu pa me wo fa sefo ne de nam omo de ba na Sandra beka de aba na wase o my ha wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa wedding or here life e the free time free zone best taxi news papa eje tuato den ene ode fire emojis na ka ho wase ode na gas ekoma ye maame otobro ni papa bi odo no too much chese eye maame otobro ni senka o ye be ma kura no nware ya hwanka Sandra beka be wa no cause ne ho ye ne fe too much ne nsa ho nwi no kura ne kunu no ede adea ene ode aban na Sandra beka Sandra aba na wo chem se Lumba super best drinking water in Ghana and beyond nti ba bia Lumba super na no ana ekro pa bi wate ne nso na aka na monnom a na mafu adoa no munya nom na ha be ha mapom den we Sandra beka de ode aba na Coffee Parliament de aba no was saying DLFM 106.9 the loud is clear at Agona Bobikuma Upper Coffee Parliament ni eno obeka say e blonya de no de beba ne wure mfi kura na Abrowa Kwadwo na wacha na osiesie no nti enchense beka na Richard ahwede aba na so my ha Nhyiraba Kwadwo Sammy B takwade Kwadwo kurom twa be wode hye konkrom ose ade ya de wan na afi otafiri dwa bantwere bona na no na afi Adjoa Agyei Sikapa wedding kasebo na official na wase official like sweet like bed meat e more the sound manam na enam DJ Ghana fide so na ye gbetre station DLFM next kasebo no ose keep up the excellent work done. This is DJ Ghana man best station DLFM next kasebo ne ona po bam ede ade ka san na ode aka ho ede abam na mo fa se Samson K de aba na was saying Sammy B in fact more fire na we here live ede free pram yemfa ne ncha kese kro emfa ma royal fans of DLFM presenters mate ochia mu nyina mo boss paaye me wo fa se kuman me wo fa se kuma broni the din dia bass Western for na nana o mo che mu nyina wiai entikase bo no we na ye gina so de ne nyina sie nansan ye bekọ no awoda ba ko ha nom ana afi nka ba ko mi so anka bo no so hunya entiedi kamanya nka bo nansa enka bo we ehunya pa Jumayani ba ko ye adwuma awo DLFM sremo ada ebe bi oda no in fact emwa no enti opedabra foforo enti mesremo o wadan a eben North Legon agbogba ni potem Madina Hachu ene Atomic Junction ho no ma kwa ni potem ahodo no ene achemota kra no achemota rasi mu akakra
enti wunya de ben dome ne ade kura ho dome mfitire ha ba bi kura na ɛna afi so Westland he ya enya part ohun ti sampempen so me ahodo we nyina no wo dan ho no ma mesrew bomodi afre me wo faase bomodi afre no wo dan wo potem ahodo ma bobo su ya ene Madina ne potem ho no ma ekwa ba ko ya to asukura fene sen kura Madina e kire ho no mu fene sen kura adenta better adenta ho no mu nyina wo dan a eye kama single room self contained mesrew mo so wo cheme ho self contained afa ye nya hu sika me wo faase no ni sika de beje san dan no or per single room self contained bibia omukama ono mpese oni ba kwa kitchen bia e kitchen no nko ana obetenem misrew so no obi na ehye a ofre na emfa enti frɛ no nane ni nkomo se the medical kan no fle gone ha denta enne potem Madina enne eba ha cho ni potem ha se nyina Westland eba ba agbogbo potem ha no mo wodan a wode rent a medofo frɛ mo faasi na ohia dan no bomodin afrɛ no na homa trufo ni 0558 234 494 0558 234 494 santi ahoma trufo ni biom 0558 234 494 0558 234 494 na kamani baji senka be ya dan wura se be ya ye agent asem biambam ka wo ye fie wura kamani baji pa na nka wa frene kama na eja wo de dan yaman kama na onye bebe di traso ato on fi sempeni sabe se somno fie dwoa na bo akramanya dabre ente mo mba me wo faase na mo pedan bi man why se wo ye agent nso a obetumi afra homa na me de tu dwa no na eja wo na de nkomo na wa prepare chiri kama na bibia konkan de amayin na ye kwe no awoda ba ko aba international DJ afibaje se no oyeyi birthday contractor ufia ha no mnyase mkuma kram ode foforo abetum na wo chirema happy birthday nkoma Madam Pat obadwumaden ewa ye Trashline Fashion ye Trashline edini ye Trashline Fashion mankasim na wo omo happy birthday Mama Pat no chirema may God bless your hands, your business and your new age with favor, good health and more success. May Trashline Fashion keep growing and your customers keep finding joy in your beautiful designs. Enjoy your day, Queen. From PK and to PK and which him send Nadia nyina Madam Pat. Wo paju madia wo na wota eye Trashline Fashion ano ewo mankesim Central Region. Yanko patwede ampombesa ya dom e de afeba kwa ka afie nto onye okese wate. Ompeja omfi adomu kwa adomu. Enkwatente na onyine kire enene. Wade nyina PK esre dia ma Yankopon kwa so enhye na woda no. Onye ne soro kokura kasebo ne ye de asi. Emusemufo ne ye Maze Mabel antwi ene se mu ade ma yen. Sana me wo faase Regina Bafo boy kasebo damum. Mia me wo faase ne den ede. Michael se ede ekopie mu wo Facebook and afi YouTube makasebo no. Wonya bi ehwe ye no oye 1,000. Or streaming morning show no san streaming news or san be streaming diala wadwumade na ka ho enya simkuma kura ya menhira opie wate sansana mesa sama na kwa DJ Zigibim echinchim kasafrem fo manado so ya wiei akenkafo ye beno edi ameje so ya wofa ose adere the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bonana otafirija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa. Yes aswe me wo fa se na Adjoa Siriki achie mu hima radio mu yasantoa one me wo fa se kwa me yefum ana afei me wo fa se ba kuma Esther no dodo a friend say sexy journalist omo bay e ba na batuato Yankopon kwaso ane wontena yakra mo Yalande Ghana Adwoa